Terminator HB armije. Vidiš, imamo Rusa koji se sam okači. To je u slučaju da imate u njemu eksploziv, već ti je odmah jedno rame okačeno. I samo taj rad. Imaš ovdje veliki redenik i puška, najmodernija. HB armija, gornji hurrevi, proizvedeno kod hajrače. Ova hajrača je proizvela i tako. Tu je velika količina eksplozivne materije. Gledaj kako se jednostavno aktivira. Čuj ovo. Znači, najjači smo. Sad, reprezentacija ovoga naoružanja HB armije, koja je nejedinstvena i tročlana kao i tročlano prijesedništvo. Rambo! Tako ćemo osvojiti